kade niyadaba nina zinsha esenithi manje nikhipha ama-post nina niyaposta manjena khifi sengiyawushiya umculo kaMaskandi angisawulandeli uMaskandi mina sengiyasuka la kuMaskandi sengiyahamba la kuMaskandi khifi I'm sorry ngiyaxolisa kubacule ngibathukile ngiyaxolisa kubacule get indaba yenu niyasidakela ngesikhathi niza la kuMaskandi nanitshele bani ukuthi njengamanje nizojoyina uMaskandi nina nizothuka abaculi nanitshele bani nina nani kade nibizobanje ukuthi ozani nizothuka abaculi nani sitshelile ngesikhathi nizobathuka abaculi nigulukudeka la kuMaskandi nani sitshelile ukuthi niyeza yini indaba nibona isidingo manje sokuthi sekumele sazi manihamba sekumele nisitshele manje ukuthi nina seniyahamba nina fuseke niyasidakelwa uyabona niyasidakelwa nje umuntu akahambe ngendlela afika ngayo njoba sakubona ugulukudeka nje la kuMaskandi awuzange ureporte vele unyamalale njengesishiphi noma sewuhamba uyabona ngoba into yokuqala nje ayikho nento obuyenza la kuMaskandi bewuthukana nabaculi kuphela uyabona okwesibili besingasiboni isidingo sakho asikaze nje sifile ukuthi khona wena la kuMaskandi asikaze sikuzwe nje ukuthi ukhona lana mhlambe kuyabonakala akunamehluko nje ukukhona bakho nobungekho bakho kuyayifanela nje so fuseka ngempela futhi ungasixoxeli yeke ukusichazela hamba nje unyamalale njengesishiphi njengento engelutho nje njengoba vele ungelutho nyamalala kanjalo nje nyamalala kanjalo vela ulutho nyamalala ke njengento engelutho yeke ufuna manje ukusichazela ukuthi sekuhamba nosibani fuseke indaba yakho get indaba yakho hamba nje ungasitshela sifuna nakwazi ukuthi wena manje sewuyahamba ngoba vele bese ngekho isidingo sakho umsunu kwayilento obuyenza nje ukuthi bewuvela uthuka abaculi uma engabe sewukhuzwa ekuthukeni abaculi sewuthi wena uyahamba manje sewuthi uyashi umsunu yonke leyo nto leyo buvela usangana nje uyabona mina bengitalapha bengingathuka abaculi mina ngatalapha umthandeni la ngamtalapha kamnandi umthandeni ngamtalapha ngeze ukuthi cha ngitalapha kamnandi intunsula la mayenze kahle ngibuye ngiyincome ngithi awubheke ingoma yakhe vele izohlukanisa unyaka nangempela yahlukanisa unyaka ngayijayivela futhi ngahlukanisa ngayo wamina unyaka ngayijayivela ngayidansela ngancoma umthandeni ngeParis ngathi umthandeni uhlakaniphile ngangena ko live ngincoma ubuhlakani bukaMthandeni ngabuncoma mina ubuhlakani bukaMthandeni ngathi umthandeni uhlakaniphile ngalento yakhe uthi alandela amantombazane azomculela agili imanga kanjena aqopha imlando kanje ngamncoma umthandeni ngaze ngathi uyinkosi yama Red Nation mina engasho njalo ngathi umthandeni uyinkosi yama Red Nation uyabona ngabuya ngazoncoma uKhuzani ngathi noKhuzani uyinkosi kaMaskandi uyabona mina ngiyabancoma mina abaculi ngancoma olimithi uyabona ngabuya ngatalapha umenzi kamnandi ngaphinde ngamncoma futhi uyabona so nje bafethu yekani nina ukuhlulwa igame nisangane kuthi mase kunishubela ebese niyabuya nizosichazela imhlanzo yekani ukusijwayela kabi uyabona igame ifuna iwisdom ifuna ayijambo uKhuzani uhlakaniphe kanjani ngoba udlala igame uyambona umthandeni uhlakaniphe kanjani ngoba udlala igame uyabona uSminoff badlali igame ifuna iwisdom ayifuni ithuphethu abantu abavele bafuhleleke nje bathuka abaculi babhoshele amaplate okudla kwabaculi bajivaza umsebenzi wabaculi kube nje akupetuka abaculi baze bangazi nokuthi bazojabulisa abantu ngenxa yekhohlakala engena ko TikTok zizohlukumeza amagama abaculi ngamabomu usuku nosuku umculi aze angazi noma mayifika ebantwini bazomjabulela na ngenxa yokubuka into eyenzeka ku TikTok yekeni lonto leyo amasimba leyo nto leyo uyabona
yeke nje lonto leyo uyazi mina uMthandeni ukuthi la siyohlangana khona ngiyomjabulela nje njengelinye lamaqhawe kaMaskandi uyazi uMthandeni ngiyomjabulela mina angeke ngithi ngoba naku angimlandeli ebese ngithi hayi uMthandeni uyabheda this ngingenaphi lapho uMthandeni uright kabi umculi nje kaMaskandi wenza umculo kaMaskandi ube negame emnandi ngaphandle kaMthandeni ngabe asiyazi igame kaMaskandi ngaba siyazi thina ukuthi sazi ukuthi kune game emnandi kuMaskandi kunomangcofana o business we business la kuMaskandi lonto siyaze ngoba kukhona noMthandeni kuyo asiyazanga ngoba silandela uKhuzani siyaze ngoba khona noMthandeni kuyo so ngiyazi mina ukuthi la ngiyohlangana khona noMthandeni ngiyobe ngibona nje iqhawe lomculo kaMaskandi njengoKhuzani njoba mangibona uKhuzani ngibona iqhawe lomculo kaMaskandi mangibona uLimit mangibona uMenzi mangibona uFalabo mangibona inkosi yamagcokama mangibona uNjoko mangibona uSminoff mangibona uJaiva Zimniki mangibona bonke labafana mangibabona nje ngibonela amaqhawe olabafana ontencane ngibona nje amaqhawe omculo kaMaskandi osikweletu omjolisi bonke labafana obawubhothwasa lekhansela labafana laba umfana lo wendidane nomfana lo webhova bonke labantu masibabuka sibona amaqhawe endima kaMaskandi kodwa akushintshi ukuthi igame siyayidlala siyatalapha siveza amahlazo uhlekwe iqhubeke njalo igame kaMaskandi kube mnandi eSouth Africa ezweni likaMaskandi qhutshekwe kiwe phambili lento yenzondo yeqiniso nomona wobuthakathi ukuthi wena usuku nosuku uyajivaza uyaxeka uyanyunda wenza usuku amasimba leyo nto leyo toti wento loyo angamsani mina nalonto leyo uyabona angamsani nalonto leyo noma ngathiwa iBlue Nation usuku nosuku elivulo live lijivaza uMthandeni usuku nosuku amasimba yonke lonto leyo ngeke ngithi ngoba yenziwa iBlue Nation bese ngithi right uma yenziwa ama Red Nation impi uma yenziwa ama Blue Nation impi ningofakazi mina ngibizwa ngexoki la ngibizwa ama Blue Nation ngexoki sengincome uMthandeni mina ama Blue Nation akaza ngibize ngexoki ezintweni zami engizenzayo mhlambe amanye ama content ami imilando ngixoxa imilando ngixoxa ngeBhayibheli yonke lonto angaze mina ama Blue Nation angibize ngexoki ngixoxa nje ngezinye izinto kodwa ngelanga engincome ngalo uMthandeni lapho la ngathola khona inhlamba ezazi imnandi ngazi enjoya futhi ngasho ngathi lezi inhlamba zingifanele ngoba njengamanje ngeqe ulayini ngoba kunolayini ukuthi aweqeli ngale mina ngifike nganyathela lo layini ngawugcoba ngeinyawo ngawuhlehlisa ngawubhekisa le ngeqela ngale mina kuma Red Nation ngayobona ubuhle khona lapha ya ngathukwa ngajabula futhi mangithuka angiwazondanga mina ama Blue Nation angithukayo ngajabula ngathi afanele ukungithuka akhombisa uthando likaKhuzani ngokuthuka mina ngoba nami ngumlandeli kaKhuzani njengawo kodwa njengamanje sengisuselo layini obubekiwe ebekuthiwa weqiwa ngaweqa mina ngayobona ubuhle bukaMthandeni uyabona so yonke lonto siyenzelana sizama ukunikhombisa ukuthi akuliwa kuMaskandi kuyadlalwa uma ngabe talapha ngewisdom talapha ngengqondo talapha umtalapho wegame yokuqhuba wokutrendisa wokwenza ukuthi uMaskandi kulo usematheni yeke ukutalapha ngenzondo nomona nobuthakathi yeke ukutalapha ngalo masimba lawo yeka nje ukuphusha inzondo ngeke mina ungibone usuku nosuku untuntsula this